Two children, one adventure, and some strange creatures called Pokémon. Team Plasma wanna catch the legendary Pokémon Zekrom. Black, a child that have and want to win Pokémon Championship of the Seria, got 2 gold All Space and Pokémon Trainers medals. Blanca, Belle, Terran, Pharaoh, and Karil are helping him. But that's not all. They have to look for Reshiram and break Team Plasma. Will they got it? You think Reshiram will wake up and break the plans of Team Plasma? Will Black celebrate Pokémon Championship? Will Blanca and Belle find Meloetta? Well, if you want, you have to read. I cannot say more. Este libro lo recomendaría a personas de 11 a 13 años a las que les gusten las aventuras, el sentimentalismo y la fantasía. No lo hago del mismo modo para personas mayores de 14 años, ya puede resultarle aburrido o quizá no le interese la curiosa temática explicada anteriormente. Algo muy educativo de este libro es que nos enseña a apreciar al prójimo, que no debemos de valorar a alguien por su aspecto exterior y que los ideales y la verdad triunfan por encima de todo. Siempre hay que estar unidos. Le livre s'intitule Pokémon Negro et Blanco. L'auteur est Hidenori Kizaka. L'illustrateur est Satoshi Yamamoto. Le livre est publié par Moma Editorial en 2016. Le livre a 336 pages.